ambola ni vana jentu de bon mam ezame ma voix qui va no asili masilite ezame so ma boy over ento so ne la vamos so ina na mo vuzukula ba abate de evutua ma vana muzukula ba ate ngabi obi vutu no fo anakala ba borba e miti fama no ozo abimbo da e mo fa fama vazamde borba ti ma ba me zo na mono OKOUE ONGO Pierre Mauclair monesan ensimesan enya mono mbore wen moto mbore Bitam mongo ne sando ne amvo manam enya mono zo boro nala mono fana mo wala bo bi on bezin on mo bele on mo ti ankos ma atile ma mezin na borba na bele mamete jento anu ozo mono yela sikolo anavana ngo sen ngoman nyano senya mimbu azo na on toko amu oye masenya mo ka to bo seda e on be wa be to na vadi en to den mimbu sangba avamu ko to bo seda de damda on ye le famene na bi semongo kwesi kolo na mongo ko normal supérieure na mona ye bon flossi mona fa bayi o mongus e on ye langasa yi bana ma le na ngam na kaye le bon bete e on mbam se di semongo bebele kana mo zo kalmo vukulu abate me tera zona e borba wo kin ko bayan Anthroponymie ayina wa fas wa vama yili bi wula bi bona bobot anana wa vama yili bi wula bi bona bobot anam ne wula no kpada mono kpa ayili na anu wula no jentu na mono je ayili na ontu ayili na enya bate mo vukuna ezame vovana mo kula bate ena na bibela bwimam abina bobuntumu abina bonba madzo abina bobe Ekang bika ayima mamete bia baben wazamda abima borengana da ayima mamete e de bingo zo radio trois frontière na bibo émission bi wula na ngabo so ye wula aba bana ba ayina bilo ayina je ayina ontu ayina OKOUE ayilna abuso ayilna ede vene mukulo abate na eyon bi brabla na bi wurabite abiboreyem amu borba mvana kala ne wura na buso kala ne wura no lui kala ne wura ne komo kayem ne koma ayili kana kayem no olu ayili jentu ede vene mukulo mutila bate e yalna manu ave edale mbaba nsile nyale jentu enunzu no kula ba Gabon va amu bobezin ba wala kiwa boto zam ya ngwaman bo se kiwa wala embora kuma kwa ba ate mabelon nomo tenya no le amu aba evacuer mu wi aba evacuer mu enomo wam an zeze mo zangba mo be ya mu awoma mbo okeke mana mo samna ya mbo bana le nomo te me ya braba ala zeze mo zangba mo be ya mu awoma mbo okeke mana mo samna ya mbo otwana ba karobot amu mo va mana mabwe nam amu mo kule abate e tue mo va mo shadon sone la afomo soza wo amene mboro sa aka to baza anyo fa zu zadi anto mboro eza enana ajantu kumbura zam me va man e wa mane mama génération Ekang ya jantu ana on lo mbo aye bo ba te e kwanete e mamba bo manam amoya amuno mboro sese abelbi diben monuntumu mona madzo mona Ekang abelbi diben mono fulasi monongas mona zaman abelbi diben mboro sa abelbi diben e yo aye bona be zo na otobozen fa ye za due na bi tibiatan ebe oti Ekang baba zo na tere dibitibue bi tibi no ogbon no mbon atan ona bedi ebibi no na ba bia ye ne ke we osan o ka dibitibite e de e yo mayen e yo wayen Ekang ba kwite génération Ekang kra yene bia bo ibelo sem no vo anana bia bo bi vo bo eso na mama ba yena kushin bia yena matimli fa bona bia ko to na
boyang e bobo vo anene e baba soye mamaba e baba soye mamaba e baba soye mamaba e on bi ke ya to ban e za mo ye nan ben za vom e do ka non e di o di ka ye nan ban e de wa ke non et de ma voix qui va. Ce 24 mars 2023, à mon frère Jean-Toué de Bonamger à Brésil. Chers frères, ce livre s'inscrit dans la logique de l'ONG Génération Ekang. Défendre et valoriser la culture Madzo ou Ekang. Merci de l'avoir acheté. Pierre Mauclair OKOUE ONGO. Mañana